Nhlekani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika Wa Vulavula. Nakalanga Petma. Aleni Dogodela Alex Mashilo and welcome to Mganalon FM. Compliments of the season. Compliments of the new season to you, Patrick, and to the listeners. I understand together with COSATU as the South African Communist Party, you welcomed the Judicial Conduct Appeals Tribunal's ruling ordering the former Chief Justice Mogoeng Mogoeng to apologize. Why is it so important for him to do that? Firstly, if we may start with reiterating our solidarity with the people of Palestine in their fight against apartheid oppression, segregation, expropriation, and the annual killings and other human rights violations committed by the apartheid regime of Israel. That is very important. When you look at the conditions of the people of Palestine, they are exactly the conditions that the Africans and people and black people in general who were oppressed in South Africa during apartheid. If those conditions of the people of Palestine are not worse than ours. Now, why is it important for the former Chief Justice Mogoeng Mogoeng to respond positively to the decision and to apologize? There is a conflict that arises from the establishment of Israel in the land of the Palestinian people. And as Israel expands, it expropriates the land of the Palestinian people. You have the recordings, you have the figures of the Palestinian people who have suffered as a result of this. Others were in jail. Just last month, or this month actually, we were fighting for one of them who has been on hunger strike since August 2021 to be released from unjust imprisonment. So now, when you are a judge of the Constitutional Court and there is a situation like that, in this country we respect human rights. You cannot associate yourself with people who are engaging in human rights violations, especially in killing others. The way we, the African people, lost our people under the apartheid system in South Africa. And by apologizing, former Chief Justice Mogoeng Mogoeng will help South Africa strengthen confidence in the judiciary, especially at a time when the judiciary is under attack. This attack was escalated during the Commission of Inquiry into State Capture. It was focusing mainly on the Deputy Chief Justice Raymond Zondo. As time advances, the attack on the judiciary then expanded to be an attack on the judiciary as a whole, and we have seen recently black judges being isolated and attacked. The decisions that were made now, which we are asking former Chief Justice Mogoeng Mogoeng to abide by, were made by the judges in our judicial system. The first decision was made by the Judicial Conduct Committee. He appealed against it. And on the 21st of January this month, the Judicial Conduct Appeals Committee upheld the decision of the Judicial Conduct Committee except for 2 points. And in upholding the decision, the Judicial Conduct Appeals Committee said judges must not be involved in or must not involve themselves in political controversy or activity. Even if they have the right to engage in extrajudicial activities, they should make sure those activities are not incompatible with the confidence, the impartiality, and the independence expected of the judges.
Now, the participation of the Chief Justice in that online seminar that was organized in 2020 by the Jerusalem Post went against those rules. So, instead of but it went against those rules by virtue of it being organized by Jerusalem Post, or is it because he was by then still a chief justice? Because I'm looking at it from a perspective of a Christian. How does that perspective come into being, if a person is posturing himself as a Christian, which cannot be, unless maybe, Dr. Mashilo, you are saying by virtue of you being a Christian, you are purported to be a politician? No. Let me help you from a Christian point of view. Can I do so? Go ahead, sir. The Israel of today is not the Israel it referred to in the Bible. This one was established just after the end of World War II, where some Jews had acquired land in Palestine, which in Christianity some are referring to it as Philistine, in some other regions, depending on what language you speak. And when they established this Israel, they didn't say they were establishing a Christian state. They said they want to establish a Jewish state. All right? Yes. That said, no religion, no religious operation should be accorded with, or should be conveyed with, no boundaries. As we see in the case of the Israel of today, those people, what they are doing is anti-Christian, because they are murdering others. No way can ever approve one section of people bombing others, murdering them, taking their land, killing the children. You can never ever, as a Christian, appear and say you support those people. It will be an anti-Christian to do that, because Christians are against the murder of other people. And the Israel of today has this campaign of exterminating the Palestinian people by murdering them, by taking their land, by jailing them, by violating their human rights. So if I were to answer you from a Christian point of view, I will say it is wrong from a Christian point of view to approve of such things. Now, when we look at it now, you are also quoted, even now, you even said that it by him in this case referring to former Chief Justice apologizing, it will restore the judiciary. How is it affecting the judiciary of the country? Is it because when he uttered this statement he was the Chief Justice, or by virtue of him being a Chief Justice, even if he's retired, he's still entangled in the principles of the judiciary? Let us just finalize one key point. Yes. From the perspective of your last question. Yes. You see, in South Africa, when we were oppressed by racists, those racists had churches. They used to go to the church using Christianity as an instrument to oppress us. There were democratic Christians who stood up and said there was one God, and there is no way that God could approve of what was done in his name. That is why we had democratic Christians fighting against the apartheid regime. All right? Now, when Mogoeng involved himself in that political controversy, he was the Chief Justice of our country. And this judgment refers to that conduct. And over and above that, when you are from the judicial system, you are required to abide by that conduct permanently.
Okay. Because the president can tomorrow establish a commission of inquiry, a judicial commission of inquiry. You may be called upon to chair that commission. If you involve yourself in political controversy, you are going to disadvantage our constitutional democracy. I see. And before we conclude, Dr. Mashilo, I'm trying to think here. I'm curious to know what could happen in an event that he doesn't. In an event that he does not apologize, that could bring our judiciary into disrepute. Because these are the decisions made by the judges. So if he does not apologize, that could inadvertently suggest that our judges are wrong and biased. And that is going to harm our judiciary at a time when we need it most. Alternatively, he may take this decision for review by the court of law. But remember one thing, when that proceeds, it is going to the judiciary that made the decision. So that is why it is advisable for him to abide by this decision so that the dust settles in our judiciary. As he proceeds, this would appear as if, and this would be inadvertent, it will not be by his design. It would appear as if the judiciary are fighting among themselves, because these decisions are decisions made by the judges, not by the Alex Mashilos of this world. Dr. Mashilo, you can see thank you very much for your time. Enjoy what is left of your Tuesday. Inkom Dr. Alex Mashilo basuka eka the South African Communist Party bakha ba languta ka timhaka ta ku Chief Justice Mogoeng Mogoeng kumbe khale ka Moahlorinkulu ba fane ba kombela ku rivaleriwa hi mahungu lama matimhaka ta Israel dyondzo swin'wana Israel loyi vulavula ku yena hayena loyi anga ka Mateu kahle ka ku endleka yini hi le ka 015-297-1855 hi languteni na timhaka to toleto na tin'wana leti mi nga ku mi ri na tona hi mi twa ku mi angula mo ku yini ka leswi xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika Wa Vulavula. Ai amukeleni vayingiseri yin'wana a va yena xitlhangoma nhlekani mi amukeleni ka munghana lone Hello. Ai papa Mpfukile kutata. hi pfukile njhani buti wa mina Mpfukile masarola alavora matiko xitalo. ai Ana mpaka ngopfu hi ku no sungula ku nghena. no ami amukela buteti Hina nkingha. Ni ngo vula ku hina nkingha leswi ngo ndavuli hi ku hina nkingha. no mi nga vula mi ku hina nkingha loko ve mina vanhu vo karhi lava mi yimela ku vona No, a yimela munhu mara hina ho wara tanihi vatswari ka xikolo xa Baranuka amatiko xikaya. xiendle Hi ku fika laha ka sweswi a vele ku dyondzeni kana hi tiva ku humelela mara endzhaku ka masiku ndzhaku a ku twakala leswaku va ri va hlongole principal. Se va ri a va n'wi lavi mhaka ku a nga humi laha. ai sunguriseni loko mu ku hina mina n'wana a xikolweni lexi Na vana vambirhi. se loko ku mina vana vambirhi xi fika njhani mi ku motwa ku ve mina vana ani loko mi ri na vana swi vula ku ma khumbeka ka swiboho leswi tekiwaka kwale ka xikolo xexo Ya khumbeka mara matitwelo ya hina a ma pfuni nchumu laha xikolweni. Voho va xi tekini xa ku voho i mani voho i mani ene ku ya vona i mani lava mi vulaka vona mathicara lava nga laha. mathicara hi vo nga hlongola nhloko ya xikolo Na vatswari van'wanyana va ngo lo tigurupa ku wala va ku a va n'wi lavi mhaka ku a wa lavi. Se mara van'wana ku fikela sweswi a va le ku dyondzeni vo lo tshama leswi swi vulavulaka va strike-ini vana va kombela ku lava ku dyondzisisa. kambe i vatswari va vana va lavawani va nga dyondzi hi mhaka ku nhloko ya xikolo loyi a nga laha va n'wi lavi. A ni ri ma swi vona ku loko vanhu va ri vambirhi vanharhu va yima xikan'we van'wana vo tala va yimi vona se ku na ku kokelana kokwalaho. Kambe ku kokelana koloko hikokwalaho ka yini ku nga vonaki? No, mina lexi ni waraka hi xona i ku si ya helela kwini ku vana va salela ndzhaku. Kambe swi vula ku n'wina mi le ku hluriweni hi lava nge ku nga dyondziwi.
Xulako mi hluriwa hi lava va nge ku vana lava nga dyondzi hi swo mbula ku so va ta hi hlula a ni ri vo va yimana mathicara kumbe va teka xiboho xa ku hlongola principal. oh yeah Va teka xiboho xa ku hlongola principal va ku i huma Giyani a nga laveki la ene a va hi nyiki principal wan'wana loyi a nga ta fambisa xikolo sweswi ni vulavula hi xikolo xi na principal. mi ri xile ku xikolo lexi amatikoxikaya amatikoxikaya i Baranuku a xikolo oh matikoxikaya no ni mi twile papa ni khensile swinene makanze butas inkombo ta mina ma swi twa ku kahle kahle mi le ku ndleni teko ra njhani va ka yini a hi buleni mani sungula teka bongi ya nga swi kwatala a hi byela nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya n'we bongi khensile bongi n'wana timani like imani mi byela leswi loko swi ze swi khumba timhaka ta dyondzo ne ai minkarhi ya ku tala ni tala ku va ni nga ri ka xiyimo xa kahle xa ku hlamula kambe timhaka ta dyondzo ai kho kumbexani swi vangana hi ku loko ni kha ni sungula na ha kula ni leteriwe ku va mudyondzisi swilo sweswo hinkwaswo ni hetelela ni swi twa longeti swo va swa mina swa ni vava swinene loko swi ta ka timhaka ta dyondzo vana va swisiwana ku nga hi mina na wena va ta tshama va ri swisiwana ivi swikokwalaho ka swiboho swa mina na wena swo pfa hi va na miehleketo leyi fikaka yi va ya vusiwana ya ku tirhisa vana ku lwa tinyimpi ta hina i nghena ku yin'wana ka ku principal i mani kumbe principal a hi mani n'wana i nghena ku hikokwalaho ka yini n'wana a nga dyondzi xikolo ivi n'wina mi lulamisa swimhaka ta vuprincipala na yini sweswi mi swi lavaka mi lava ku va ka scale level mani leswi nga khumbeki n'wana mi tirhisa vana va swisiwana loko ku ri ku i ntiyiso leswi mi yingisera swi vulaka ku mi nga kuma ku na vadyondzisi valavo va nga va ku va kha va khumbeka ka mhaka yaleyo leswi ni nga tshembeki va hava na vana va vona laya loko ku ri hi le Phalaborwa vana va va dyondza France du Toit na le kwihi a va kona la kambe sweswiwani vona va dyondzisi a ni pfumeli loko ku ri na n'wana a lava ku tiyisisa leswi va lava va nga swi vula a ngheni hi le ka 015-297-1855 loko ku ri ku mudyondzisi loyi i leteriwile ku va mudyondzisi a nghenelela ka xitereke xa ku vana a tirhisa vana ku lwa tinyimpi ta ku loyi fana va principal loyi fana nga va principal mani twa la mhleka hi mamkereli ka munghana lonene f na munhu la xiva mani amukela la hi mamkereli ka munghana lonene nhleka Sikani mpfukeni bothete edi hi pfukile mjani bota mina mpfukeni xikholo xa mina ni kombela u nga se nghena ka leyi u taku yona but edi u ni byelela ndhavezhi ta miyexe ku mhaka liya ya vona ha ri ku hi landzeleleni liya ya ku na vanhu va nge le ku tsemeleleni misinya kwala ka miyexe okay a ni ta va byela ndhavezhita ni sure ku va le ku sweni na vona tambarantani ya va byela xifumo xikhulu okay ya ebothet hi ku yimela community ya la ka miyexe hi na a big challenge but leyi ni nga ta vulavula hi yona i miyexe police station that police station yi hunguta workload ya Giyani police station leswi vulaka ku a yi fanele yi va responsible ku sukela ku hala va hlomela na va thomo hala va mavalani wa dzekudzeku na minginixi so a yi le ku heleni police station liya ene yi le ku hlakaleni ku na muhlwa laha last year before ya ku voteni va tini lava ve le head office va SAPS va ta va fika va thola vana mi swo 20 ya vona va ku veri va la ku hetisa va la ku nga ti-touch ups va endla plumbing va fakela na gezi va sweswi ha tichumu ebotpet kambe loko va tili n'wina tanihi vaaki mi endle yini a na mi fanele mi simeke xiyenge xa vuhlanganisi xa vona na n'wina ku sweswi mi nga ha nyamalala a hi tiveni ku loko se hi lava swin'wana kumbe hi lava ku tiva swin'wana hi mhaka leyiwani hi vutisa mani hikokwalaho ka yini mi nga ndangi swi sweswo hi hlini botpet ka communicate-iwa na vona a ni ta tsundzuka la hina va ndhavezhita hina miyexe council of stakeholders but still vanhu valava vo londiwa matisa botpet last va fike va ku tholiwa vanhu 20 ya vona ku va ta endla plumbing laha va kota ku heta police station liya but ku fikela na sweswi a hi le ku tweni ka nchumu botpet loko mo ku a hi le ku tweni ka nchumu vula yini vula ku leswi a va tholeriwa swo a va endlangi a va le ku tirheni vanhu valava van'wana sweswi va le ku khandziyeni va dyondzi vanhu lava hi nga va thola last December masisanyana se ene hina concern ya hina ya ku hi va na police station hi la ku hunguta ti-criminal activities leti humelelaka la ka miyexe because a hi swi lavi hina va ku miyexe ku ndleke yini hi lava ku tiko leri crime yi va hansi
that is our aim in our police station. And police station liya vulavulela for me yi hunguta workload ya Gyan police station. Kambe loyi n'wina mi fanele mi vulavula na yena ka xiphorisa ima ngeni in details kwalani but loyi atini a ku ri lowa director general ne vula loyi n'we mi ngete mi simeke vuhlanganisi na yena ayima loyi a mi fanele mi tiva ku loko mi la ku landzelerisa swo landzelerisa mi ta swi landzelerisa ka yena ya ntoka nga ngeni in details but wele Pitori a hi pfumeleleni ku milaneni mina na n'wina ku a mi ndlangi sweswo ya ku ntoka nga swi ku vito ra yena but lexi ni lava ku xi vula a ni lava ku hi kumeleni vona lava SAPS then hi kota ku vulavula ti-consent ta hina mina leswi a ni ta kombela mi ndla xona n'wina tanihi muganga wa ka mi yexe loko mi ri na xivilelo xoxolexo tihlanganiseni na va xiphorisa va Giyani va mi hlanganisa na lava vatili ivi mi vona ku mi pfuna na njhani ku ya mahlweni ya se swi nga tirhisa botpet mata challenge leyi nga na yona la ka miyexe loko a ni development ya la ka miyexe yi suka ka national department se loko muka quality ya lomu ka va Giyani police va hi byela ku swi huma ka national that is but Eddie hi swona ni vulaka swona ni la ku hundza ka n'wina ku na n'wingiseri un'wana nga yima la leswi ni vulaka swona hi sweswo ni nge ri a ni ri police station yaleyo leyi nga kusuhi i ya le Giyani se n'wina mi tlhelela ka Giyani mi ku hi lava DG ya loyi mi nge ma n'wi tiva a tili kwele ka miyexe mi ya tihlanganisa na yena va mi hlanganisa na yena mi kota ku vona ku progress report yi fambisa ku yini hi swona ni vulaka swona no we will do so but ni mi twile bot wa mehe i swin'wana swa leswi kumbexani tanihi vaaki a hi fanele hi swi tekela nhlokweni sweswo leswaku ri ku fana na mutswari loyi a nga nghena ku hina xiphiqo hina a xikolweni lexi xi nga la amatiko hikokwalaho ka yini hi nga twiva ku na vatswari a matikoxikaya va nge le ku holoveni van'wani veri van'wani va ri va holovela ku ma swi vona swi tikomba ku himpela ku na matlhelo mambirhi swin'wana swa leswi fanele swi endleka a hi sunguleni kolomu hi nga koho hina hi nga kota swin'wana minjhani na hi pfukile n'wina minjhani but hi pfukile I can't me leswi ni lava ku vulavula xona ndo lava ku vulavula hi mhaka leya swikolo leyi yes yo yi bihile leswi nga humelerisa xona phumulongo ka ku n'wana xikolo a dlaya a va hetela va dlaye mudyondzisi i vana va xikolo ndo ehleketa i ncini xi mi tiselaka miehleketo yaleyo a ni i timali loko ndi twa nga ka ku ri timhaka ta swa ku va ri va feyilile a mo hleketelela mi lo twa va ku i vana va xikolo yes so ndi twisisa ku ri loko and then ndi swi twisisa ku ri I'm sure vanhu lava nga endla so i ma-matric cause loko a ku ri n'wana wa ma-grade ya le hansi a ni wa ha ri na second opportunity na homa matric ma ha ri na yona second opportunity yes mara a ni swi twisisa mi nga va mi swi twisisa leswi ni vulisaka xona loyi like mudyondzisi a yena a makaka final exam mantwisisa so a ni twisisa swa ku u va responsible njhani u ku feyileni yes na mitwa se doka ni nga ri na vuxokoxoko vuenti bya mongo wa mhaka u ta kuma swa ku thicara yaleyi nga dlayiwa na ti-report loko nga ku wa ha ri ka ma-grade ya le hansi u ta kuma swa ku a ku endli yena se u ya va responsible njhani ku ri n'wana na un'wana a feyile lexi nga koho lexi onhaka swilo i mhaka ya matikhomelo ya vana va xikolo va na freedom leyikulu too much va na freedom leyikulu a ya ha fani na leya le kusunguleni ya corporal punishment mantwisisa and not that corporal punishment a yi fanelanga yi abusiwa n'wanini a faneleke yi tirha hi ndlela ya right la joni lava na xikolo vo ti endlela ku rhandza va majambu na n'wana wa yo nghena hi 5 na majambu mantwisisa i freedom leyi va nga nayo loko u famba la switaratini u ta kuma vana va yime hi tikhona swa ku va ti endlela ku rhandza kambe xivutiso ku loko ku ri ku va na freedom va yi nyike hi mani freedom leyi i government njhani
our government ani loko uzo cancela swin'wana but loko uzo cancela swin'wana for ku endla xikombiso hi n'wana lowa wa 12 years loko malembe ndzhaku loko va ta nyika freedom va ku n'wana wa 12 years u na vutihlamuleri. Yes. Mantwisisa ani usuku umtshunxa umnika freedom while we a wu tiva swa ku n'wana i n'wana aze a ya huma muti a va na muti wa yena kumbe a tekiwa. Kambe incini xi vula ku loko muku ina vutihlamuleri mbula yini? Loko va ku na vutihlamuleri ani indi vulela swa ku va ri una uma a famba loko a ya vuya nampundzu va ri ye u suka a swi tiva swa ku a ye kwini ende wa swi tiva swa ku a ya maka yini. We tanihi mutswari a wa ha fanela ku teka nkhavi u muxupula u mu kombela swa ku loko swa ku famba na vusiku a swi kahle. Me swi kuma ku sweswo loko nawu lowu wu veke hi Thavombeki loko ni tsundzuka kahle loko vana va ta nikiwa freedom va ku vana a va ha endliwi a n'wana wa kusukela ka vo 12 years u na vutihlamuleri. Mina na n'wina hi fika hi lahlekelana la ka ku loko muku vutihlamuleri mbula yini hi ku ni le ku tivutiseni n'wana wa 12 wa malembe i na vutihlamuleri kambe a hi vutihlamuleri lebyi ngo famba byi ri byoxe byi famba na nseketelo kumbe byi famba na leswi vatswari va kha va n'wi komba swona. N'wina leswi swi nga miehleketweni ya n'wehe sweswi buti wa mina ku ya hi le ku ni yingiserile i ku mila nkhavi kumbe xexa ku xupula n'wana hi swo mi nge le ku vulavuleni mi vilerisiwa kona so. Exactly wa vona ndzi la ku kombekisa hi xikolo xin'wana laha Freddy Stole High School. Yes, yile ku Freddy Stole le. Yile Bushbuck Ridge la Bison. Yes. Yi kume 100%. Kuna baba un'wani i principal i Robert Benjamin Chabang i principal undyondzisile na mina hi 2006. Baba loyi wa lunghisa xikolo mantwisisi njani a nga abuse a corporal punishment. Kuna swikolo swin'wana corporal punishment ya ha ri kona kamba ile nawini yo ka yi nga ri nawini mara loko bava loyi ni vulavula mutswari wa swi tiva swa ku n'wana ku a kombiwa ndlela u lava yini. Kambe yima ni mi byela eka hetisela buti wa mina ni ta teka van'wana va yingiseri vulavisisi byi endliwile ivi byi kumeka ku a hi ntiyiso ku corporal punishment ya pfuna ku pasisa n'wana. A hi ntiyiso ku corporal punishment ya pfuna ku ndla ku n'wana a va na matikhomelo lamanene. Vulavisisi byi endliwile byi kuma sweswo. Mina yimaniseni mi block very block to critical thinking. Mina ni ri mudyondzisi ane a ni nga bi kambe vana va ni hlonipha. Exactly. Se ma swi vona ku nkhavi a hi wona lowu vulaka ku i fanele i ba ku vana va ta ku hlonipha. Ni khenseli ndzi pfumelelana na wena. Khenseli buti wa mina khenseli swinene nkarhi wa n'wina veri va pfumelelana na mina loko va pfumelelana na mina va vula ku ni kandziya la. Languta nkarhi mixero mugana lona FM swi veka ka 10 minutes yi nga se ba awara yan'we mahungu ya misava na vonge n'wa mun'wanati Maluleke n'wana mixeri loyi hleka a ka ha ri na munhu la 015-297-1855 tirhisa mathebula dp at sabc.co.za nti ri na n'wehe tanihi vaseketeri kumbe swirho swa economic freedom fighters mi ri yini hi timhaka leti ta ku ngokisiwa ka vurhangeri bya EFF a Limpopo hi ndlela yaleyo mi matitwelo ya n'wi why hi ndlela yoyoleyo vaaki va tikomba va khomeke kahle hi timhaka ta ku vutliwa ka mfumo le a Ouagadougou Burkina Faso swi vula yini swi nga va swi vula ku swi boha swa antswa hi va hansi ka masocha ku tlula ku va hansi ka vurhangeri bya president hikokwalaho ka swihehlo leswi swi hehliwaka ku le ku tikeni a hi amukele n'wana mingiseri loyi hleka njhani hi pfukeni njhani buti wa mina Bothat aye buti Vatswari manswela ya chavani aye buti wa antigo lava nkhalo mama ke na huma netwa
annawa le kumela mkhanselara wa hina la ka Chavani kusuka la ka Gilson ku gonya la henhla ku ya ka Strand hala pato leri amananteli ku malembe mangani ti bebule wa 1976 andi tshama ni vona ku ta xikhurela pato kusuka la henhla ku ya la Nkoveni Bojuel hikokwalaho ka yini mi lava hina hi mi kumela mukhanselara a ni mukhanselara i votiwe n'we hina hi nga vota mara loko swi swo fana leswiwani hi nga swi tisi amoyeni ivi swi ta kumeka ku ri ku na swi swo karhi swi nga endliwi va endla xipidi va ta hi lunghisela kambe naswona mi fanele mi sungula mi vulavula mi tshama mi hlangana na vona mukhanselara wa n'we hi vulavuli ko tala ngopfu mi byela ntiyiso hi vulavuli ko tala ngopfu i mani vito ra vona mukhanselara ku ri vito ri mani a ni n'wi tivi a ni tiva sesi ambele tesesi manimanje lava vona vona va tshama ku ya ka Strand na vona va nga huma loyi a nga nghena sweswi a ni swi tivi mani Bojuel lava mi vulavula na vohi va n'we lava vulavula na vona hayi Bojuel hayi kona hayi Bojuel vulavula na mukhanselara wa n'we ivi loko vulavula na mukhanselara wa n'we loko ti hakeri mitsu ani hi kota ku vona ka Chavani hi le ka masipala wa mani wa khansela mani ni vula ku masipala wa mani Makhado kumbe Collins Chavani ti boundaries leti tan tlumbatlumba kambe ni mi tweli Bojuel hi pfunana njhani ku ya amahlweni 015-297-1855 n'wana mingiseri lo nhleka Khalanga papa u pfukile ba hi pfukile njhani papa u pfukile ba a khensa njhani ku vulavula va xibambo la loko ndi vutisa swa ku u lava ku ngheni ka yini ndo la ku katsongo ka le ya Israel a ndo na vutivi bya ku enta hi ndlela yaleyo hayi tanani na yona however ho tinghenisa eka swilo leswi swi nga political enkarhini wa ku tala i mhaka ya Israel ni Palestine yikulu ngopfu yo twisisa kahle hi vanhu lava va tivaka swa ku kahle Israel i mani na Palestine i mani hi ku ma-Israel he Khalanga i vanhu lava i vutivi lebyi na hi ve na byo katsongo ku ve ni se hi kume ntiyiso eku heteleleni ku i bibeleni ku ni timhaka ta nawu vanhu va nawu ku ni timhaka ta makresto ku ni timhaka ta vanhu lava ngo i ti-Gentiles i vanhu va matiko so ma-Israel lawa that is why se hi nga kumanyana evutivi byitsongo ha koti ku understand swa ku Israel kahle it's not a nation ya ku ve ni nga yi venga ene loko wo va na byo vutivinyana lebyi ta koti ku vona ku kasi why matiko lawa these super countries why va supporta this country ni this nation. This is a blessed nation, the Israelites, in Judah. Loko mi languta hi tlhelo ra Xikreste kumbe loko mi swi languta hi geography Christian or not hinkwerhu hi languta hi ndlela ya Xikreste se mara wa va vona swa ku even baba loyi a una yelo wa lokwazana Dr. Mashilo yes Mashilo andi mi yingiserile ne naye u ta hi lona site la vukreste swivona mara i vukreste bya yena swi ngo a byi zanga byi enter to that extent u yi teke ngopfungopfu swa ku veni va ku i majuda or futhi nkarhi wun'wani a nga endli ni ku veni a ku majuda u ri Israel swivona yi xanisa yini ngopfungopfu i ma-Palestine hi lani phela hehese va nga hi khomisaka ngopfu eka va Arafat and all that va gcina na vona se va tala ka hi ku na hi sunguleni apartheid yi le ku xaniseni wa swi vona se hi kumeka se hi fambisana na vona wa swi vona kambe inyimpi ya Israel yi kulu ngopfu hi ku i ma-Israel na wona a ma fanele matiko lawa a va le scattered all over the world va nga ha ri na tiko and then they have to be restored back
to their country. Restored back to their country, kumbe restored in another part of the country? No, Israel. Ni Palestine. Yo ba nyimpi yin'wana leyi yi kalaka vhele yi nga na a clear and easy solution. However, Israel yi tiyimele yi ri yoxe. But that's why the only little knowledge leyi ni nga na yo hi le ya ku veni se ndi dyondzisiwe swa ku veni for all the super countries why va kumeka va supporta Israel. Israel, the Jews are the most wealthy people in the world. So that is why hinkwawo matiko lawa ma nga koti ku veni ma ikukhuselisa ima Juda eka minkarhi leyi a va ni scattered all over va nga na tiko maganyile. That is why if you hate the Jews, your country will remain poor. Just to say, biblically, just to love the Jews. In my Judah, these are the blessed nation in the world by God. So that is my little contribution. Swivula hila swivula ku tani hi Afrika Dzonga leswi hi nga teka goza leri hi tikomba ku kha hi teka roho a nga vuyeriwi nchumu ku ya hi n'we. It's a political I goza la xipolitiki leli hi nga li teka ene leli hi kalaka hi nga na vuenti. I swa politiki and a swi hi pfuni to that extent. Of course, it's true that it could dry another nation. Look, one nation, linga superior to the other one. Look, very sebaba shanisa, I think they're talking about Gaia and all that. That is not acceptable. It's very not acceptable. Mara, Israel, likumi support from the other super countries. Lava banga benefit out of these Jews. What's what? Ukubeni sebaba support ukubeni bashanisa iPalestine. What's what? Yaleyo vele ay justifiable. Mara Israel. If you hate Israel, your economy will never expand to that extent. USA, these are super countries. They are so rich. That is why Bama runs Judah, and you can't take them away from the Jews. Education, yes. We lower than it. Tola ebulabula yo yakubeni ithi makataka such kuba yo le yiba ingaka predominantly ikakukache kama principal and everything. So if sebai arrestile mara it's too late. It's too late. Nemetel papa ni cancel swinene nkarhi wena. I am 20 minutes from 015-297-1855 maungu ya tele naswona inge ya heti kambe I am 20 kun'wena mi angulamu ku intwana n'winga vayingiseri hilo. Minjhani khalanga na vaxumi na le ka muhumelerisi khalanga na ku hindzisiwa nyana kun'wana nyana laha no ka ni nga swi twisisi kahle ni kombela mi ni pfuna ni ta yingisela ka radio ni ta swi tiva kusukusela namuntlha ni kombela ku vutisa lani SGB na Vatswari aka ku thoriwa ka maprincipala kumbe mudyondzisi va nghena hi xandla xihi kumbe va na mpfumelelo wa ku hlongola mudyondzisi kumbe principala na ku kota ku swi twisisa ku na swin'wana swi helaku swi ni siyaku loko principala wo karhi kumbe mudyondzisi wa karhi a famba ti-interview ta ntirho SGB yi va yi ri kona ka interview yaleyo kumbe Vatswari va ri kona ka interview yaleyo kumbe n'wana xikolo u va a ri kona na hikuva ni ka interview va kota ku lava va kamba ku munhu loyi i na swilaveko leswi swi lavekaka aka position yo karhi. So Vatswari na vana va xikolo va nghena njhani ka ku va humesa
principal kumbe mudyondzisi ni ta yingisela ka radio khalanga inkomu gadu ka Themba. Anle ka xiyimo xa kahle xo hlamula Themba. Enhlekani lowunene Prophet mhlangana na like machines kusuka kwala Basani ka Mtsetweni. Ni la ku angulanyana aka le yako Vatswari va swi kota ku nghenelela va disturba xikolo ku kumeka xi nga fambi hi ndlela ya kahle. Va nghenelela ka ku thoriwa principal, va nghenelela ka ku thoriwa thicara kuloni. Va swi endla vanhu vo antwisisi va fanele va swi endla Prophet because munhu ani u thoriwa hi ku ya qualification leyi a nga na yona i miakatiko wa South Africa munhu loyo la nga na right to tirha kun'wana na kun'wana la South Africa as long as it's between Messina and Cape Town. Munhu loyo ina lunghelo hi mina sweswiwani noma ku Basani ka Mtsetweni mara ni tirha kwihi ni tirhela la road depot la Johannesburg. Ku hava lava nga ni caca ni fanele ni tlhela na tirha ka Bungeni ma ni twisisa ne. So vaakatiko va hala kaya na vatswari mani na vadyondzisi kuloni a ni swi twisisi ku swi fikelela njhani hi fika njhani ka ku va teka nawu va veka emavokweni ya vona ya ku va fanele va kheta i mani ene phela munhu walowo va n'wi alelaka ku a va n'wi lavi a va i xandla xa xikolo kumbe a va mufambisi wa xikolo va principal i miakatiko wa South Africa munhu waloyo hi loyi a nga a ya matokoto wa sweswo swi humelerile na kwale xikolweni xexiya mina a ni dyondza aka xona xexana n'wa mi dyondzisa ka xona amaroleni swilo swo fana na sweswo ma ni twisisi swi teke nkarhi wo leha swilo swo fana na sweswo ku va na problem yo fana na yaleyo vaakatiko vatswari na principal na vatirhikuloni va principal va nga n'wi lavi principal ma ni twisisi i fana hlongoriwa mara eko problem a ni swi twisisi ku swi fika njhani vaakatiko va fane va nghena ka loko principal a fane a thoriwa i na ti-qualification hinkwato ene miakatiko wa Afrika-Dzonga magaza a hi pfuxaneni a hi languteni kahle a yi kahle la hi Basani ni ri tangi. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku haxa minongonoko na miburisano leyi nga voyameriki etlhelo ro karhi yi amukela mavonelo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya vayingiseri kumbe lava hoxaka xandla eka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Rindele ku la ta twa ku mi angula mukuyini mingisero wa me timhaka ti tele kambula mhaka leyi ya xikolo mina leswi hinkwaswo na mitwa hinkwaswo mi nga nyika swivangelo swin'wana na swin'wana sweswi mi nga na swona kambe vana mi va nghenisa hi mhaka ya yini hi la mina na n'wina hi hambana kola ku na swikolo swo ka swi nga ri swa mfumo hi veka yini swi le ku dyondzeni masiku hinkwawo va le ku dyondzeni ene swikolo sweswo ka swi nga ri swa mfumo swo tala swa swo hi leswi swa vanhu lava va ti kotaka swo tala swa swona va le ku dyondzeni ku na nkarhi wa ku nhloko ya xikolo hala swi nga te hina hi tirha ku vava hi lava ku na vana va hina va ya tirha ku vava hi mhaka yini a hi buleni ku vuya mahungwini ya misava bonge n'wamungwana timaleki nkarhi wa yena sweswi ya bonge Latumahani Munghana Lonene FM nongo tsemela tsindzani ku bila ora ya Munghana Lonene FM komadlela ngora ko Afrika wa vulavula le ka 015 297 1855 swaboa itirhise Twitter handle @sukumeta atirhisa @mathicara DP @Afrika Munghana khensa swinene nseketelo wa n'wina swa boha iri xivutiso lexiwani xa nkoka swinene lexi a hi fanele hi vutisi tatana Mashilo lexi ni nga na ku pfumela ku na n'we hi kona mi nga koho mi nga kota ku va mi xi landzelerisa i ku ri hikokwalaho ka yini Afrika-Dzonga yi tikomba ya seketelana na swimakiwa leswi swi sukaka Israel loko ku ve himpela a va yimi na Israel mbele ene kuma mavhengele malama ma swakudya ku na rin'wana ri xavisaka swimbalo na swakudya ku nga na matimu ya Israel la va ri rhandza ngopfu lava nga na mali i swa boha a nga rhumela tweet yo leyo un'wana a nga rhumela tweet i ri yena tinyiko xipiripi kondo hayi makondo na xipiripi minjhani khalanga swi vangiwa hikuva ku zondewana ka vatswari na vana na vadyondzisi hi swona swin'wana switandzhaku na mali na a ma hlayisekangi ku zondana ka vatswari na vana va vadyondzisi hi swona swi nga swin'wana switandzhaku na matikhomele ya vadyondzi a ma hlayisekangi a ni tivi khale languta hi tlhelo ri kambe i tlhelo rin'wana na ku pfumela ku mi nga ni twa ni kha ni hlaya mi ta va mi swi twe kahle va ri Botpet xirilo xa Zimbabwe xi lava vaakatiko va Zimbabwe va nga hlangana va twanana kusuka
ku susa mfumo wa ZANU-PF ku nga ri na ku tsutsumela matikweni yan'wana a va lunghisi vumundzuku bya tiko ra vona va va na vatukulu va vona. Handle ka sweswo a ku na vumundzuku eZimbabwe. I King Khupane wa le ka Mninginisi u tirhise Twitter handle yaleyo ya nongonoko. Kasi un'wana nga tirhisa Twitter i Mbedzani R Morris a nge Budpet minister u te vana va xikolo va fanele ku nyikiwa second chance mara swikolo swin'wana hala makaya a va pfumeli vana va tlhelela. Xana va fanele ku tshama kwala kaya va nga endli nchumu ke? I xikolo a xi boxiwe hambi ku ri Limpopo ni va twile MEC Pholi Vuxiyelo va ku tinhloko ta swikolo tlheriselani vana pfumelelani vana va tlhelela swikolweni loko ku ri va lava ku tlhelela swikolweni. Ka vula ku na swivangelo swa ku tlhelela swikolweni. Ku na van'wana mi kuma ku na lembe ri nga hundza a va lo ri waste kumbe va lo ri wisa va nga voni va nga kombi ku tiyimisela. Se loko va ya tlhelela xikolweni va kha va nga ri vanhu vo tiyimisela na swo i yin'wana mhaka. Kambe ku na ti-program tin'wana va ya ti vitana second chance sweswo swa ku taniya ti-program leti a ni tivi ku tatana Mhlanga va nghene kwihi. Loko a ku nga ri na ku kumbexana va nghene kun'wana tatana Mhlanga a heta va vitana va ta ti hlamusela ti-program leti hi vulavulaka hi tona hi ndlela yaleyo. Kasi i Morris Mbedzani R a vulaka sweswo loko ri ku va nghene kwini vula ku a hi va kumi loko hi va fona a hi va kumi tatana Mhlanga a heta va vitana hi ta bula na vona hi ndlela yaleyo. Tiyiselani Miyambo i ri va ri a Basopa va ala ku n'wana hahani a kuma second chance ka matric kasi swi hoxeke kwihi tele i xikalavito pfunana. Yeah, while the communities have genuine concern, the approach must not deny pupils the opportunity to learn. Themba Floyd in case it's not in this he loves ku Themba mina na wena hi so hi so hi ku mina hi swivangelo leswi hinkwaswo mi nga na swona na switwa maka ikulu ku vana a va exikolweni hi swona ni nghena kona a hi twini n'wana mingiseri lo ni hleka timani xani moya buti wa mina loko mi nga timangi xani moya mi ni ta hlwela ku fika kwala ka n'wehe ivi se vayingiseri va hlamala hikokwalaho ka yini mi miyerile n'wina yingiselani ka foni hi vulavula mina n'wehe mi le moyeni sweswiwani mi ri yini n'wehe minjhani hi pfukeni minjhani buti wa mina hi pfukini sorry man xiyani moya no inkoma hi yeni ni mahlweni n'wana ma hayi mina ni lava ku vulavula leya ya ku hlongoriwa ka principal a xikolweni. Yes. Ni vona mintwa yi tika ngopfu yi tlhela yi ni va mani endzhaku loko va tlhela va kombisa leswaku ka nkarhi wa sweswiwani ene principal a ku hava masizesi. I swilo swin'wanyana leswi mina ni vonaka yi nga ri kahle i mhaka ya ku la tikweni ra hina kahle hi na freedom ngopfu xin'wana na xin'wana se ho ti endlela masizesi. Because loko ku ri ku hlongoriwa principal loko yi ze yi huma hi gezi loko yi ze yi huma hi gede vona lava nga n'wi thola va va ri kwihi a va fanele va nghenelelini va tshunela ka vaakatiko va lava ku twa ku ze munhu loyiwani a lava ku hlongoriwa i mhaka ku endli swona because ku hava ku ri vatswari va nga ku principal a yi hlongoriwi ku nga ri na swilo swo karhi leswi swi endlaka a xikolweni leswi endlaka ku ze fikelela ka vatswari va ze va tshama hansi va endla meeting ku no it's either munhu la hi n'wi strikela endla ku a hlongoliwa masizesi. A ni swi twisisi hi ku a ni ri loko ku ve n'wehe sweswiwani ma swi tiva ku mina leswi ni swi endlaku tanihi nhloko ya xikolo a mi swi lavi a ni ma n'wi tiva muthori wa mehe tanihi nhloko ya xikolo se xitereko xi nghena kwihi hi ku loko ku ri ku ma n'wi tiva muthori wa mehe ma hlengeletana ivi mi langa komiti mi ku komiti leyi varhangeri va hina ku ta va lava a va yi a circuit a va yi a district va vula ku nhloko ya xikolo ha n'wi lavi mhaka leswi na leswi na leswi ku tereka ku nghena kwihi. Ni ta kuma ku va nga va swi endlini kambirhi ka nharhu swo fana na sweswo va yimela nhlamulo yi hlwela ku vuya ene vona va kha va nga ha n'wi lavi principal. A ni swi twisisi kambe na mitwa mara ze swi fika laha se vaakatiko va yimaka getini va ku loyi a ha n'wi lavi a ze a tshama ehansi ka nkarhi wa sweswiwani va tlhela na vo vaakatiko va tsandzeka ku vuyisa ku kuma principal un'wanyana and leswiwani swi tlherisela tidyondzo ta vana va vona endzhaku. Se that's ku problem i ku hina la eMzansi hi na freedom ngopfu ene hi endla swilo leswi swi tlhela swi onhela vana va hina mundzuku. na mitwa
mina ni kombela un'wana aya ndlela vulavisisi na n'wina buti wa mina loko mo kota ku ndla vulavisisi lebyi mi nga tlhela mi vuya mi ndoku ane hi ta bula hi mhaka leyi lava mi lavisisela ku swi ndleka kwihi kun'wana handle ka laha ku vulavuriwa ku ririmi leri okay Yeah. nona mtwisisa ndazama ku zamani n'wana gugulani mi vona ku swi ndleka kwihi ni khesile swinene nkarhi wun'we inkopo mina ni lava ku vutisa ku swi ndleka kwihi kun'wana handle ka laha ku vulavuriwa ku ririmi leri ni tshamile la le ku yingiseleni ni ku kumbexani ni ta swi twa swi ndleka hala va Blood River kumbe ta swi ndleka hala va Millennium ni nga tshama ni tirhako a le ku tweni mi twa ku ni swo ka khashali ka amatikoxikaya aka n'wamarhanga a zava ni vula ku yeah 015-297-1855 tirhisani tlhelo rero hi kota ku twa n'wangulo wa n'we eka mhaka leyi kumbe yin'wana ya leyi mi nga va ku mi bula yona ni vona ti voice note tin'wana ti fika na va 2 minutes 33 swi nge koteki mintsiro me loko mo dzemi ndlela ni voice note ya n'we yi helela ka timinete yi leyi ngopfu loko yi ze yi fika ka va 2 minutes 3 minutes movhe mi swi tiva ku yi ta wela ka letiya ti nga ta ka ti nga kumeki moyeni hi ku vayingiseri van'wana va ta nghena nkarhi muni buti wa mina enhlekani ni maxumi butpet ni la ku hlamula leya Dr. Alex Mashilo ni vona ku vupfumala lexi va nga vulavulaka hi xona nkulukumba Mashilo hi ku xo sungula a hi twangi mixani ni vona swi tima mara a hi twangi lava nga ti mukhweni va ku mayuda a va hlasele mapalestina nkulukumba wa vanhu i lo endla xikhongelo a ku i quote Psalm 122 leyi nge pray for the peace of Jerusalem so swi fanele ku pray for the peace of Burkina Faso a ni voni ku ri na mhaka kwalano hi ku mhaka ya majuda na mapalestina i swa khale hi biburiwa hi kuma swi ri kona a ni voni damage leyi nga endleka kona loko mukhweni a kombela ku rivaleriwa i mani a fanele a rivala ku mukhweni a ni voni damage bupet koko a ni tiku leri ku rhandziwa ngopfu swo huwa va na nkarhi wo huwa Mr. Mashilo a ni voni ku ri na xihehlo ku na nandzu kwalano butpet a ku na nandzu a ku na nandzu a va tsukeni nkulukumba wa vanhu a va lungisa swimhaka ta communism leyi inkomo tanki xikalavetu ni tsakisa hi loko va kombela ku rivaleriwa ka mani okay va kombela ku rivaleriwa ka sekretari va Palestine hikuva sekretari va Palestine hi vo va twa kongeti va tshoviwe mimoya hi mavulavuleri ya khale ka mahlorinkulu Chief Justice Mogoeng Mogoeng mavavakako kambe ku ve na xiyenge lexi xi nge xa matikhomele lexi xi langutaka matikhomele ya vaahluri va avanyisi hi ndlela yaleyo se endzhaku ka webinar liya ya 2020 ya June swi hetelele swi yisiwa ka Judicial Conduct Tribunal ivi Chief Justice Mogoeng va swi hundzisela ka appeal ya koho va appeala xiboho lexiya se loko va appeala ivi appeal yi tlhe yi vuya nakambe yi ku hayi kho kahle matikhomele ya khale ka Chief Justice a ya nga ri kahle mavomaka ko na mi twa la mi taka ko episode mamani 12 meri swi ndisa ku yini enhlekani ni maxumi butpet ni la ku hlamula leya Dr. Alex Mashilo ni vona ku vupfumala lexi va nga vulavulaka hi xona nkulukumba Mashilo hi ku xo sungula a hi twangi mixani ni vona swi tima mara a hi twangi lava nga ti mukhweni va ku mayuda a va hlasele mapalestina nkulukumba wa vanhu i lo endla xikhongelo a ku i quote Psalm 122 leyi nge pray for the peace of Jerusalem so swi fanele ku pray for the peace of Burkina Faso a ni voni ku ri na mhaka kwalano hi ku mhaka ya majuda na mapalestina i swa khale hi biburiwa hi kuma swi ri kona a ni voni damage leyi nga endleka kona loko mukhweni a kombela ku rivaleriwa i mani a fanele a rivala ku mukhweni a ni voni damage bupet koko a ni tiku leri ku rhandziwa ngopfu swo huwa va na nkarhi wo huwa Mr. Mashilo a ni voni ku ri na xihehlo ku na nandzu kwalano butpet a ku na nandzu
akuna nandzu abatsukile ku kuma vanhu aba balungisa swimhaka swa communism le inkomo tanki ixikalabeti xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula 015297185 tirhisa mathivela dprcbc.co.za eka Afrika Munghana i Twitter handle ku na vayingiseri la nhlekani mi amukerile ka Munghana lone njhani epfukile mjani buti wa mina okay I can la vulavula hi mhaka ya swikolo lewa yes ingaku se hi lo tolovela as vatswari ku ri tirhisa vana tika tinyimpi ta hina a swi sunguli xikolweni ntsena mina sweswi na loko no hambana na mhani wa le ndlwini ku ri a vuya ka mina i ta tirhisa n'wana ma ntwisisa a ni mi twisisi ya tirhisa kona njhani eka ku loko vana wena loko na endlisa so i ne n'wi voni n'wana a hi ku tirhisa xa so i mhaka ku n'wana loko mi nga ndlangi a mi ndlangi se mi fanele mi nga n'wi voni n'wana mi n'wi vonela yini mi kha mi nga n'wi support mi kha ni n'wi support ekhalanga n'wina mota ekhalanga swilo leswi swi humelela ku lava nga ri na tikhoto van'wana va nga ta va vona vana va vona serious iya hi ku loko se ya khoto va fika va ku hi problem lo xikolo xi pfala eka papa yena iva ala van'wanyana ala na khoto ni swi sa ku se ku le ku hele nyimpini se neleyo khalanga le xikolweni ku ri ku ze ku tirhisiwa vana mfumo lowani wa hina nga wu blame mara u fanele u tikisa voko ma vona laha ku ze ku humelela xitori xin'wana xa la a rodiport va ku a va lavi principal wa ntima ka xikolo xin'wana xa makhaladi yalaha matwisisi mara sweswiwani ku ha ri principal na kwalaha i lo fika leswi a ku na pfala xikolo lexiwani xi la ku lembe leriwani vana va n'wina va dyondzi loko ku ri a mi lavi principal hi mhaka ya yini ya nhlobo ya yena a ku na reason kwalaho ku fanele ku mi hi nyika reason ya straight ku why principal mi nga n'wi lavi se hala mini vhiki wa swi vona ku lava vana lava se va le ku heteni oro 2 days va tlheriswa xikolweni sweswi va le ku dyondzeni ka ha ri na nyimpi n'wana se mfumo wu fanele wu tikisa ya va heta yini oro 6 days ya tulika a ni tikiswa na vana va tivisi va hlayisekani kesi na mranda vayingiseri va mehe swi ve ri ku na un'wana nga ti i lava ku vulavula laha ne manito but Mogoeng Mogoeng xivambu xikan'we na tsotsile khoko DJ Matt lava hayi swona leswi hayi swona okay hi mani hi twa vo se hi ku volava ka yini ku ri na tsotsi la ni nga kona hi ku se tsotsi yi fikini mani hi twa la botpet hi mavonelo ya mina mhaka ya vana va xikolo lava ka va nga landzeleki milawu ya le xikolweni loko ni swi langutisa ingaku swi humelela ngopfu ka swikolo swa mfumo leswi ka leswi swa tiphurayivhete a swi talangi se ni nga tivi ku xivangelo ko va ku ka mfumo vurindzi byo va hansi ngopfu kumbe ka leswi swa tiphurayivhete vurindzi byi le henhla ngopfu na a ni koti ku twisisa kwalaho ku swo tala swi humelela ngopfu ka swikolo sweswa swa public mina Bucks Kenneth Malek suka a Joni a Shawel emitweni swi olovini na mina na swi twa ku a ni tala ku va ka xiyimo xa ka xo hlamula kambe sweswo swi olovini ni nga swi hlamula kambe hi twenini lava hawu ku endleke yini la okay a hi sunguriseni hi twa ku swi nge endli na rixile botpet na muhumelerisi kwalaho mina ni ta nghena ka mhaka leyi ya le xikolweni hala Thembisa mhaka leya yi lehi ngopfu botpet a hi kokwalaho ka ku va hava vusirheleri or i vana va xikolo va endlaka swilo leswiya because tolo loko ni ka ni suka nampundzu ni ya ntirhweni ni vone vana va le Phumulong va ka va hindza va strike va hindza va teka van'wanyana ku na xikolo xin'wana la kusuhani xa high school na xona va ri i Charlotte Maqeke kusuhana kwala renkeni khandelaka ti-taxi so loko hi ri kwala renkeni ka hi vulavula na vayisa va lava drive va ti-taxi na van'wana va ku no vana la phela va kwatela ku hi Friday loko ta humelela accident leya
a ku timiwi tikhamera laha xikolweni tikhamera ti nga ri ku tirheni mara usually ta tirha mara hi Friday a ti nga tirhi ene xin'wana xa kona bootpad n'wana wa xikolo u ya yi kuma ku movha cause vana lava vanhu lava a va ri timovha a ti ri timbirhi vanhu a va ri vanharhu laha so va yisa lava ti-taxi va ku va vulavula va ku no n'wansati luya va hloka xikolo principal lowa nsati wa xikolo a nga duvuriwa nunara leraro mi kuma ku va yisa lava va ti-taxi va le ku laveka nunu wa kona va nga n'wi kumi se va ya basatiwa kona se ma vona ku na le ene vanhu lava va se kumeka ku wa ku ni nga dyondza na munhu ni nga swi tivi bootpad ku tshama kwihi n'wana wa xikolo a swi koho sweswo i maveriveri ne a hi tshikeni hi nga ngheni ka maveriveri hi ta twa vulavisisi ku byi endlisa ku yini kambe hi amukeleni miyingiseri laha ni hleka Hey, bootpad. aye Mpfukile ndava xikala vito. enkomo xikala vita cancer Loko ta hlamula ka le ya SGB le. aye papa Ni tirha ka ndzawulo ya education mara ni la Gauteng ne. yes but So leswi endleka ka SGB a yi thori principal kumbe teacher. SGB leswi endleka ka va hlangana va hlawula panel leyi nga ta ya va interview principal. La ka panel leya ku va ku ri ni IDSO ni a resource person. So leswi endleka ka loko va hete kume mavito lavo vo recommenda mavito lase ma tlakuliwa ma ya le henhla le ka district ma so ka district na ka provincial hi la se nga ta start appointiwa ko principal. So SGB a na yona right ya vuhlongo le principal loko va nga ri heti principal leswi va xi endlaka va ya reporta ka loyi a nga ye muthori wa principal ku nga the provincial government hi ndlela yin'wana. So a hi ngo ila Gauteng loko hi nga ri heti omisa ka district va le ka district na vo va ta swi ndlulisela mahlweni va swi ka provincial government. Se hi vo va nga ta vuya va ta muhlonga loko ri kuni leswi a nga swi endla a swi nga lavi a swi endlile. So leswi endla no ta strike point SGB ku endleka so bootpad ne like SGB vanhu va ti-interest vo hambanahambana va ku tala va nga le ka SGB va tise hi mali. So like SGB u twa leswaku loko ri le xikolo loko ri principal you are an accounting officer ya xikolo. So like SGB ku ni chairperson ku ni the treasurer ku va ni principal. Loko ri ni mali leswi laka hi hume xikolweni yi authorize hi vanhu lava nharhu. So loko ri principal kuma swa lava mbirhi lava loko ta khipe mali wo wayala va sungula ku lani ku zonda. So ku ni swa ku fana ni community feeding scheme loko mali feeding scheme fikile xikolweni xikolo xo xala swa ku lava ku va mani a nga ta va a service provider. Loko tool ya nga the parent va la munhu wa vo where is the principal against it they started to hit ka ndlela leyo loko se va ku zonda then va ta tirhisa evana ni mathicara ku hlongola entirhweni because before va strike leswi endla swa va strike is because va eka department swa department a yi voni nandzu va vuya se va ku a hi strike se va tirhisa mathicara va tlhela va tirhisa ni vana va xikolo mara mhaka hi ku ve ni principal a yi na ti-qualification tora loko ku ha ro principal a mu yisi vito rin'we ka department mi yise mavito manharhu lama nga ma recommenda a mu appoint mo recommenda mavito lama manharhu va ta languta ti-qualification ni experience leswi vulaka ku loko mi recommenda ku na loyi mi nga ta ku i number 1 number 2 number 3 kumbe mo recommenda mavito so la ka number 1 number 2 number 3 ku ni swin'wana leswi leswaku i equity ne loko a hi ngo hi recommende vavanuna vambirhi ni munhu un'we wa xisati and target ya Gauteng ku ni va na maybe 1200 ta ti-principal ta xisati. So hi la hi se endla leswaku i deliberation so because of equity light a fama ndo a xisati hambileswi a recommende maybe ku ri number 2 nga ha mi teka as the provincial sweswi because of the need ni ku ya equity la munhu wa xisati hi faka yena. But that 3 leyi nga recommendiwa hinkwayo they are all qualified to become principals. Sweswo swin'wana swa leswi nga endla hoyi hala ka khashani sweswo leswo va recommende n'wansati ivi va ku hayi ku hayi laha n'wansati hina hi tivaka ku recommende swin'wana se kambe leswi endlekaka ku ni equity and then equity yi le henhla ka swilo hinkwaswo a ni ta le ka government so leswi endlekaka ni tiva ka balance swa ku va ni leadership ya vanhu va xisati to empower women as well. na mito but nkarhi wo nga ni vondoka ni tshame ni khomisa un'wana riqingho ni ku hi ta bula na yena ivi a ha n'wi kumangi se a ni tivi na n'wena to mi khomisa ivi ni nga ha mi kumi na a mi nge mi komi na ve le ofisini sweswi kome botlayisa ka sweswo vayingiseri Munghana Lonene FM loko twa xisin'wana lexi ne xi vula ku DJ Matt yimekwana se ta va ri na n'wina kusukisela sweswi ku fika awara ya 3 DJ avuxeni aye butpet mjani mfukile
ani xikhomini va xa muhlovo wolowo namuntlha ivi u xi tshika ku Ni ku hayi ko. u ku ndlala leyi yi nga tala ku va yi ximbarile ivi ni xi tshika impela leswi na me loko la ku mbala nte mara diya a ndzi tshama ni byi vona byi mbale muhlovo lowu yima ni mbala ka zoho impela namuntlha ti ta fika tiko namuntlha le gigini namuntlha le gigini namuntlha le gigini vutipeti kariliwa lani vutipeti a hi na mali a hi na mati a hi na nchumu so hi ke hi va tsutsuma ku ni loko ku ri ku hina leswi hi rilaka hi swona ka afrika vutomi a hi byi hanyini se hi ta va hanyisa nyana ku ya fika ka hori ya nharhu i nge tshameri ku sole a ni ri masola Oh, okay. No, la ku rhuma bonge la ku bonge a lavela phisa ma 20 phisa ma 12. Oh, ani ku 23. Ani ku hova murisi wa mina. Ngaka ni ka pfuva ni chu. Bonge. Aye. Ni kombela in lavela ku phisa ma 12 yiri yini I hlaya rela hansi nta ku nyika nkarhi wa mune hlamusela ku kume. All right, a ku na xiphiqo. Impela tamhlayela mara swifufununu leswi swi la ku hlantswiwa swa onha pende amen DJ nikombela mi ta yi teka mi yisa a ti nge mi nga ni katsa ka swi swa n'wina vanhu DJ vutipeti loko mina ni huma so ya a ku zi ku va na nchumu ya ku na tikumela khwisa loko hi ta yi susa hi ta yi susa sweswi a hi vulavuleni nakambe mundzuku Afrika wa vulavula.